Yo. Asu they do am. Asu. Hey why Let them know. He get it to the world. He get it to the He world. get it Ibejuleki He to get the the world. union Ibejuleki. No be here. No be cho. Every second Sunday of the month we dey enjoying ourselves. Let them know. We enjoying ourselves. Life no get party. I'm telling you. You are what we chop, now we know. Let them know. Let them know. That's all. Let them know. So I aligede I go lale anu aligede anu maganu wo lale kala nyeme aligede asla ka ela jwalaka yes so this madam you are missing a big one let them know na so let them know so owo nya aligede alele anu aligede anu maganu wo lale ganu igomi ko lanu ji aligede o angiga utawle oro lo tepio kuhi ai balowa our Igede princess, our upcoming princess. What's your name? Samuel Crystal, how are you? Igede Union Ibejuleki. Yo. Lagos State. So, I talk aligede onye ogbe ide anya ka mo la sare o ai ka utility ka mo la ka ai to ya la ko abale ro mo anu wo yo yi ko kunyi atitole Igede Union Ibejuleki aya yeke atitole ko kunyi ai wange ga ya dawle ja Igede nation Union Ibejuleki ai lu lawlegele ai jua e side Ibejuleki pala laja ai meme lai lale ai limite ale so ai lale an anyinai le dati jua ai kai gbejuka legele wo lale sumta ka onyino lo aga yilo mujui enyam brother nya enyam atiran Enyam Adekbemonde. Mr. Ibai Adekbemonde. Local government. Bala Ibai yo nai enyam atiran. My name is Adekwe Jacob aka Jobi. Yes, Adekwe Jacob. Gbogbo nya mare amenya mare Jacob ni le. So aila mtitoka aika oka gba elatila ke aligide bala aligide lowe gba ameka ya dawle osla ka leyin ka e ati advice la ka kadati Uyo gbanya aligide le kebe mi ala ka kebe banado. Àwọn ẹjọ́ di ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ náà lẹ́yìn ọdún tó ní ìgboro òní ọ̀rẹ́ tó wọlé ẹ̀jẹ̀ káyọ̀ tó kẹ́lẹ̀ wẹ̀ kàtà àtúntò kárígidì kàmá ọlẹ́ká.